Kara. Mojezi wa kule weta gori. Karunge pasi. Karunge. Yes. Karunge ngakule getuge. Ya getuge. Yes. Dia kuleta hasa kidogo. Because of daring the authorities. Yes. Neke kakara. You see karari. Akona machinery. Nodore mato machinery neke. Duthi. Ne duthi we higa murigo. Machinery ne ya murigo. Yes. Na we role aruta primary riri. Ne umagiriria njire iria. Yes. Mundu oya iria weta ojire. Rugongo ruu. Ne umagiriria hari oguo main road. Rorio kana wekate. No kuoya. Yes. Ne ukarari. Kwende kwa ina baratha ici cia muingi. You see in the rural areas they are there. Oku Nairobi andu ni macimbagira. Nairobi baratha ti muno. Baratha ti muno. It's very rare. Thau cifu wa Karen ni urakiona agita itonga icio baratha. Goko baratha. Baratha. Ni nyamu no wi ati cifu wa buruburu na baratha. Kana ngurata gathoma kanitha-ini andu makaumira baratha yaci guku macemanagia na Masai mani ma nyumba 10 muhoro gatambio ngurubu-ini cia WhatsApp. Yes. Ni nyamu no wone ati guku ati andu meru nguru wa muti meteire cibu kana wabici-ini ya cibu. Yes. Akiwa guku namo mabici ma cibu matire space. You see, space here is not is a luxury. No, it was stolen. That is my point. It was since hived. Rugongo ni ukora gwacifu kwina kiaro kingene itura regima. Wega piu. Kundu kwina mugunda munene piu. Ginya kundu cifu ari maga. Eni na akagetha. Riu karari ni maragithiete baratha icio cia cifu na ni rugongo andu ni matika baratha icio serious. No, baratha is a serious affair. Ona mundu ni ethambaga akauga ndathie baratha yake. Ndathie baratha ngaigue. Tondu wana maundu maria makoo makiariririo ri they have a ripple effect. Ni mahutagio mundu itura. Yes. Kara karagithie na mucinari wake. Ona muno gatirathiete ati ko guthikiriria he muthii gatwaraga muzae wi hau. Ni karatwarite nake ri ria ekanyamuri ni arihaga kurehwo na gwetererwo. Ori kara no raida wake. Yes. So official raida. Aku ando muno no wairia. No ni ari client. Prime client. Daku afara. Bueno amurigo. Yes. Na few clients. Yes. Here and there. Elite clients yako Karunge. Yes. Lagi twara zaio. Zaira mbani ukoja salerai. Ndo gukundie na wikaria. Sipu wale kia makeri. Ando manjia ciuria handu gucoka ondware. Kuria rugongo rwa Njombe. Yes. Riu ri baratha yori OCS ri wa haria ya nyakiangari. Ni mo OCS ni magiukaga rimwe baratha ta icio. Especially kuko kwina security concern. Yes. OCS ni aragiukite. Thutha wa kwariria nduri arakiuga na sasa mjue wananchi wale mnapenda kuweka sheria zenyu. Mkisikia hii maneno hapa mnatuambia nyenye ndio mnaficha wakora. Mbona sababu matia baratha hivi? Mnawajua wakora, nyenye ndio mnawajua hata kushinda sisi. Na msipo tuambia wakora ni nani, mtazidi kuteseka. Na nataka niwapatie namba yangu personal. OCS muwe mnanipigia. Kama unajua kuna mtu anapika pombe mbaya, hata usiniambie jina. Wewe niambie tu ni wapi. Nitume watu yangu. Nitatuma vijana yangu hapa. Si mnaona hawa wacheki? OCS na kada vyeo. Yes. Arakeana na hapa. Na karaka rona hii. Mtoe simu niwape namba. Mtoe simu. Kejo ya OCS. Andike OCS. Oh ya see the safe. Leu karari. Tone kamoja baration iri. Ni kama ujaba. Turagira. Yes. Ni kautha goguo kanyamu oguo. Gacokanĩria tũmang'oto re. Yes. Ke majamba-inĩ makori. Karahũra thimũ ĩrĩa thutha wa kĩndũ wiki ta igĩrĩ. Ya OCS. Yes. Kamera. OCS. Jambo. Habari ya leo? Bana mbaya. Sasa
ni mjesi mmoja mlikuwa naye pale ukipeana namba kwa simu. Na nimesimamishwa ni watu wako na mituma. Watu wako na nini? Wako na vudoki. Mesimamishwa wapi? Pale Kalunge ukienda ukisa pita primary. Niko hata nimejificha kwa kijani. Niko kwa manjanini we kujeni. Mujue vile mtadilo na wao. Osiyasiri alo kana squad dwele weko kwa jafudoki how ne quick response yes woro alo kana forithi ciake nyanya armed to the tooth mokuwete ginya bulletproof yako pabana na ke na mikoreno yes moka mara tuka shukuru ginyo hare kara kara ugire kali yes maraona leo kama ndo mara kule tumesikia ripoti hapa ya uhalifu wewe ndio kara karuwe wapate unajua nilijaribu hiyo namba nione kama ni ukweli mnaweza kunja wewe kusema kweli wewe kazi yako unaielewa. Umekuja paka na torai. Kala urago dhima kanoma respond. Unajua wanatupeana namba ukipiga hawanji. Ilikuwa ni jokes, sijaonyeswa bundoki. Lakini ni vizuri utuite watu wajue mkiitwa nyinyi hunja. Kale watri. Sasa ni mzuri hiyo. Anya hivi panda hapa juu. Tuende station uandike. Tuandikia recommendation. Useme unafanya kazi mzuri. Haraka igara. Andro upati kwaje kuligone kia sia wangu sia kazi. Sia hera kara. Mama mworoka huwa. Karaneke. Ata thikwandikira borithi ndimera wira ni maruta wega. Imagine ndameta na moka. Ata wathiko. Mauga ndimandikira recommendation. Mauga ibuku ri wabici. Ndita muraia mwega thie kamandikira recommendation. Icoke twairwo kindiki. Nerwo ni kara. Kara. Kala! Nekesai! Kala dore! Ndĩrakĩũra nĩkĩrĩa nĩwona andũ aya nĩ andũ wega. Ndameta ũguo ta imagine kĩ jokes na moka. Waraita ũkiuga no moke gũkũ. Borithi nĩ ciacenjirie. Ciacenjirie warai. Ta imagine tha ici ndathi wabici kũmwandĩkĩra OCS. Kana nĩwe kwandĩkĩrwo. Nĩwandĩka mũjamba. Warai thigari nĩtwareheirwo njega men. Kũngĩthiĩ ũguo thirikari ĩngĩkorwo ĩ swari mũno. Ati bathiko kara. Niki kama taranyita. Ndero kama ihorerie nitakumamakira kigeranio. Soke tumuorogongo. Soke tumuorogongo. Kende kikirwo ati gwika mundu wetagwo kara. Niko gakiri atia. Observation. Nuona rĩtwa rĩa itũra no rĩrambata gũkũ Karunge. Kara rĩtwa rĩaku rĩgũthirie mbatĩte hobĩ-inĩ. Tigai maũiru na inyuĩ. Wabanda nĩtũthonge tigana aya matielewagwo ũrĩa kikosi kĩrutaga wĩra. Gĩthiĩ nĩ ũkwelewa.
Karabata. Kenya kiaga kidogo. Karandikirwo kindu gitagwo ri. False. Giving false information. Yes. Yeah, they kidogo. Ndikakionia borithi ni maruta. Ona baraka hero suru ata. Marago ya kamwana wariti. Ai, marage simairaga wega tandu matai na uru. Andu acio na matarakire na uru. Ngari iyo ri ni awona makika. Ya de ayo droga kumandikira recommendation. Tenjugo ria metokonyo. Oro thiini. Yadi asikaga. Ada daire goko ngimoria atiri. Kadi andika thaa cigana nyinuke. Ngakue mwitha. Kamera ithaa kia iria nĩ gĩkinyire. Nĩ muone harĩa ndĩrandĩka njĩke atĩa. Tumanwo. Mũtũmane rũgongo niĩ thiĩ wĩra. Kumbe manga-inĩ kwao. Rĩu athaka kahota kwĩrwo karĩ hathara ya thirikari ya kũrutithia thirikari wĩra wake. Wakĩra mani anga no arĩa we. Thaa inyanya na 47.